Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Podcast kita Ada Telur Tak Ada Telur yang keempat. Bersama saya ialah saudara Murali Thiran, naib presiden Parti Cinta Malaysia dan juga bekas New Malaysia Herald managing editor lah. So hari ni apa kita mau cerita? Yes, good day to you. Kalau ikut-ikut nak cerita ni banyak. Apa kita go one by one lah. Tapi nanti takut kena tangkap. Tak apa, kita lama surah lama kita tak masuk lokap. Tak ada hal. Alright, kita tak mau jadi macam yang this one Malay girl, you know. Was arrested by the police for remanded for 3 days. 3 days. Sampai sekarang we don't know what's the detail and all. Yeah. So tak maulah kita nak jadi macam tu. Tapi Anwar Ibrahim sudah buat semalam dia ada dalam satu press conference cakap tak patut tangkap itu perempuan. So biasalah, knowing Anwar, siapa yang kena Anwar Ibrahim dia tahulah kan. Jadi kita tak mahu elaborate panjang. Saya ada satu soalan. Soalan ni memang nak kata menarik, memang menarik. Sensitif memang sensitif. So tak apalah, we carry on sajalah. Ada tak bro, ada dengar GE16, PRU ke-16 ni, dia akan jadi pertandingan antara kaum. Ini very sensitif tau. Memang kita ke arah pertandingan kaum. Sekarang pakatan Anwar Ibrahim punya modus operandi is Melayu. Ini dah kata. No, he is that. That is what he's doing. Kota metrokrasi pun 90% untuk orang Melayu. Dulu dia cakap anak India, anak Cina, anak saya. Anak Daya, anak Kadasan, anak saya. So sekarang he is more on Malay type of sentiment, you know. So apa yang saudara Murali cakap itu tadi, next election PRU 16 is antara kaum, is true. Sekarang nampak jelas. Nampak jelas. Nampak jelas. Tapi again, bila melibatkan isu ni sekarang apa-apa yang berlaku di negara ni semua diorang salahkan orang India, salahkan orang Cina. Dan non-Malays lah yang bukan Melayu lah. Yang Melayu. Padahal 70% penduduk di Malaysia ialah orang Melayu. Kita India baru 10%, China baru 20%. Dan lah, we are some sort like ada lebih kurang dalam 7%, Chinese about 20 plus. Just keep it 70-30 lah. Round figure lah kan. Kenapa yang 70% rasa tergugat? Pelik kan? Pelik. Problem dia macam ni. You 70% Melayu, diorang gaduh antara sama diorang, hari-hari diorang gaduh antara diorang. Bila diorang gaduh antara diorang, you salahkan India dengan China. Mana boleh? This is not fair. So apa yang saudara Murali cakap tadi, PRU 16 ialah more on perkauman, it is moving towards that. Memang nampak kita ke arah itu. Saya pun tak faham apa ancaman yang bukan non-Malay ni sebenarnya. Sebab kalau kita tengok all the top brass dalam Malaysia semua ni orang Melayu. Semua Perdana Menteri Melayu, Timbalan Perdana Menteri Melayu, PDRM-nya IGP Melayu, Ketua Angkatan Tentera Melayu, everything. Menteri KDN Melayu, semua Melayu. So macam mana Melayu tergugat? Bank Negara Biar Governor Melayu, Menteri Kewangan Melayu. Tak faham semua menteri besar pun Melayu. Pelik kan? So ini dia orang takut dengan dia orang punya sendiri punya shadow. Punca utama ialah you orang Melayu yang bergaduh antara you orang, bukan China dengan India menggugat dia orang. Kita pun tak boleh menggugat dia orang. Only di kawasan majoriti bukan Melayu punya tempat lah, di kawasan bandar surat traditionally DAP selalu menang dekat sana. Tempat-tempat yang majoriti Cina 68% ke atas ada 43 kerusi. Dewan Undangan Negeri kalau tak silap saya 97 kan, around there. So 43 daripada 222, how can ini kerusi gugat orang Melayu punya tempat? Okey lah, bagilah 5-60 kerusi lah tempat campur-campur, still cannot gugat. The problem is Melayu yang berpecah. Too many parties. Too many parties fight among each other. So ini ialah kita punya topik yang pertama. So kita hari ni mau cerita pasal itu budak perempuan yang kena tangkap oleh polis tu kan, tadi tu, yang hari tu kita ada cerita tu. Actually sejak ini Pakatan Government menang menang, mana dia orang ada mana ada kebebasan bersuara? Tak ada. Tak ada kan? Saya satu contoh yang terbaik.
12 akaun TikTok saya sudah ditutupkan. Kalau video saya ada problem, video saya langgar community guideline, itu video yang patut dipadamkan. Tindakan undang-undang patut diambil terhadap saya. Tapi saya punya akaun totally hilang. Selepas saya kutuk pemecah perobohan kuil Gordara dan 2 kuil dekat Taman Medan, itu saya punya akaun sudah kena tutup. Mana ada kebebasan bersuara? And that girl Maya. Ya, Maya something. I tengok dia punya video, there's nothing wrong. There's nothing wrong apa dia cakap. And then 2 hari lepas Anwar Ibrahim pun cakap, oh, the police shouldn't have arrest her, shouldn't have this, shouldn't have that. Yalah. So you Anwar Ibrahim kan hero freedom of expression, freedom of speech. You raja demonstrasi, raja reformasi, founder, CEO reformasi. And sekarang kenapa kita punya akaun semua kena padam? Kenapa itu perempuan kena tangkap? Kenapa ada sesiapa pun macam itu Albert Teo pun kena panggil, kena bagi ini statement, kena bagi itu statement. Ada saya punya kawan satu Ateko, Dr. Ateko pun kena panggil dekat balai untuk bagi statement. Phone dirampas. Macam saya dulu ada sekali saya punya phone pun kena rampas pasal ada orang edit I punya video. So mana ada kebebasan bersuara dekat sini? So anyway, you want to say something? No, that's all you for Okay, itu sajalah. Okay, sekian, terima kasih. Jumpa dalam podcast yang seterusnya. Sila follow TikTok saya dan YouTube saya, follow dan like juga Facebook saya. Detailnya dekat sini. Dan akhir sekali, sesiapa nak bagi contribution, ini account dia, tolong bagi contribution dekat sini. Sekian, terima kasih.